Dapat, tigigin yung drama, in-emotion ha? Lights, camera, action! Naman, review gathering na lang, wala ko happy boy uya. Hukom na ako. Ako yung galit ng tao. Nakalang ako. Kalami, ani, uy. Ako. Ayun ko. Upasilan gitu. Ada Idris. Ay, di motion yun. Ikaw, sino ka lang? Ikaw ka! Sige, sige. Alamat ini. Direktur manis. Ay, ako! Biglang gathering na lang, wala mo po uya. Ako na sinaho. Ako! Sige naman! Bakit, bakit? Oh! Sige ko! Nagawin klaro. Ano? Sinaho, namatay? Sige na nga, mag-uwi! Dapat na! Ilang na! Balik! Ilag na po. Okay. Guys, ano lang? Action! If you've got it, Emosional. Kata Sige lang ang kilaw ko eh. Saan ang- Katawa na po. Balik! ketawa na dia. Naulit, tigil ka dyan ka lang, wala akong sabihan. Ikaw naman.
playful, sometimes we laugh, and sometimes we cry, and occasionally we get angry. We encounter life as we're constantly adapting to our Christian life. One thing is for sure, if we hold God center of our life, He will help us in solving our problems through all of life challenges. Sometimes we will use other people as an instrument to help us. Because we ask for God's peace which goes beyond anything we can imagine, to Lord your thoughts and emotions. Jesus, that's all. Lord.